East Forest Division ke parlo angkang aron reper ki kimarong ki pri. West Karbi Anglong Meghalaya aduya hoilong thangnat kaching thora sai ki deng dia jong rat atum kisung. Bokajan MSC constituency angkang MSDP 2016-17 na baha pedlong ke baskula long Bokajan local MSC redeng pendlong ikisom. Kardom Card News 7 along penili Wilburn Kropi nonarjik tha bir tang ton pen Bokajan sub division Arlola Hrijan ahawar along police CRPF lapen forest asai khiatum chingrum si phaikuni ni phaikora choksi arnya da porphai net ke brajetim a porpen aron repen grong ke sengarong katharli mate eviction asai ke deng Bokajan subdivision along East Karbi Anglong Forest ke parlo angkang Lahore jana hawarlong aron repen ke sangarong ke tharlia sai padopon tanglo ke chengsi hatoka rong pen kipri pangcheng ponsi adon tu kramsa rong lapen hajong pharong pangrumpet don pharo sira hum trok kebra trok ahem pri ponlo Bokajan SDPO Pusparat Singh pen japon si bang pharo near capso se police CRPF lapen forest asai ke tumpen hem ki priya sai claim pon upusi birta nangle इसके लिए पुलिस सपोर्ट उन्होंने मांगा था सिंस दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया तो वी केम फुली प्रिपेयर्ड वी आर 800 ऑन पुलिस फुली आर्म्ड विद राइट गियर एंड ऑल 3 विलेज जो उन्होंने बताया दिस इज़ हाथुका विलेज जहाँ पे 43 हाउसेज हैं नेक्स्ट विलेज वुड बी हजोंगपुर जहाँ पे 83 और हाउसेज हैं और एक और विलेज है मॉडल इसका कुछ पोर्शन है जिसमें 45 हाउसेज हैं तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और प्रोसेस किसकी चल रहा है যেনেকা হলি আমি পুরা ঘর বনাবে আমি অহাকাইলৈ আৰু দলদলিটো কৰিম হাতকা কেনে ডন সংখ্যা পাব হজমপুৰ ডন সংখ্যা ডন 83 হাউসেস কামসা মডেল ভিলেজ ডন 43 হাউসেস 43 हाउसेस के illegally encroach at Lahore region PRF that's it lakum illegally ke dopo se non dan pen eviction by ejection not a program kini ki tengpo kan laso authority ke niltam council pen ta authority niltam phan angpi ta pen ko DFO pen ta niltam phan kene order angpi direction niltam phan angpi আগৰ পৰা ঠিক কৰা হৈছিলে আসলতে এইটো হ'ল লাহোৰীজান PRF ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে যিহেতু কাৰ্বি আংলঙত ফৰেষ্টটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চাপি গতিকে কাউন্সিলে এইটো ডিচিশ্যন লৈছিলে কিছুদিন আগতে তাৰপিছত আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ছাৰ্ভে কৰাইছোঁ ইয়াত ৰেকি কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি এছেছমেণ্ট কৰিছোঁ যে কিমান মানুহ লাগিব কিমান ফ'ৰ্চ লাগিব আৰু তাৰপিছত আজি দিনটো ঠিক কৰা হৈছে দলদলি যি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাতো কৰা হ'ব নেকি এইটো প্লেনিং কৰা হৈছে অতি সোনকালে তাতে হ'ব দেখা গৈছে কিছুমান লোকৰ ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে এইবিলাকত এতিয়া নহয় কোনো ষ্টে অৰ্ডাৰ নাই আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আইন মতে যিবিলাক প্ৰচিজাৰ ফ'ল' কৰিব লাগে প্ৰচিজাৰ ফ'ল' কৰিছে তেওঁলোকে আগতে ন'টিচ দিছে যিমান ন'টিচ দিব লাগে মানে চাফিচিয়েণ্ট অপৰচুনিটি দিয়া হৈছিলে মানুহবিলাকক ইয়াৰ পৰা গুচি যাবৰ কাৰণে আৰু কিছুমান কিছু গৈছে যিবিলাক কোন ঠাইত চলিব হৈছে আৰু দলদলি ফৰেষ্ট এৰিয়া তাৰো আছে তাত কেতিয়া চলিব এইটো ঠিক কৰা হৈছে আমি আজি কৰাৰ পিছত ডিচিশ্যন ল'ম যে তাত এই ডিসেম্বৰ মাহতে আমাৰ বৰ্ডাৰ এলেকাত এভিকশ্যন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমি প্লেন ল'লোঁ আৰু এইটো ডিছক্ল'জ নকৰোঁ কোনদিনাখন হ'ব কিন্তু আমাৰ ফ'ৰ্চ ৰেডি হৈছে মাজতে আমি নৱেম্বৰ 15 তাৰিখত আমি এটা তাৰিখ ঠিক কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰশাসনৰ ছাইডৰ পৰা ক'লে যে আমাৰ মানে অলপ ফ'ৰ্চ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চটো কম আছে গতিকে আপোনালোকে অলপ মানে সময় দিব লাগিব বুলি আমি সময় দিছোঁ আৰু এটা খবৰ পালোঁ যোৱা কালিলৈকে যে দে আৰ ৰেডি ফৰ ইভেকশ্যন আমি নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰো কৰিম মেঘালয় বৰ্ডাৰো কৰিম আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট Bokajan pen Kadis channel perang ke anon terang pen abirta
Assam Meghalaya duya hoi kedai arat atum ongdung asan pen kisung kacitong nang West Karbi Anglong along ri Kirmi Wanpung Rongkhelan Phalang la pen samutan ahawar arat atum kachelenga towar pen danglok ongdung akatora kacitong nang ring tia potha kat news sapherang ke kheruni pen birta nang pali Pini Arni Anta kachelenga towar kasalok ledet ajok thedunga kisung chetong nang rin tilo Assam Meghalaya aduya hoi kedai block 1 ahawar mate number 9 Amreng MEC constituency Jirikindeng police station angkang Wanpung samutan Rongkhelan ahawar kachelenga towar Pini Arni Anta katora thek teklan labang so kachelenga towar pen an park ke aduya hoi kedo rat atum akrong kaprek ke kachelenga towar avelo India adet ninkan trokebra trok an arta pleng tanglo sita Assam Meghalaya jape hoi ahawar along sarkar pen thangnat kaching thora saita claim re hangjanglo kat news sapherang ke pen kahomri damhut rong arat atum kisu kachilang pen chenglok ongdung kisung kachitong nang aputhak nang chithandun lapen Karbi Anglong autonomous council kachari ke theki dinga tum penta thangnat kaching thora sai ki pipon pedada puthak ta nang chithandun Rongpung Rongkhelan lapen somutan labangsu kacehalat atu warlong situlo labangsu kacehalat atu war lapa am se kaheno je arling lapo anak karling ang bongsi naldagarat atum kisu kacelang punon bozar hat bozar kidun punon mate along aprek jong kedami pu fansi tami labangsu tu war pen kaprek lahok dawe lasi poriborton sarkar hol sitami non an cikluan pojon trok pling elo sitami labangsu tu war fan kasalai fan alang tuma thama mathatema hajat punon sitami ladagarat atum kौन सी किसूंग मा लपेंसी को सोन सी किसू हुल कच्चे पजोक मा बाजार दुकान के दाम को सोन मानिली अलग तुम मैंने इन्होंने पेनिली अब जो पौंजी लबांसो तो आ रहे लोग कहीं नांगले तुम किसू कच्चे पौन पेन बाजार की दुन पेन आलों कपड़े कपड़े के दाम से तमे हाथ बात की दुन पुनन किसू कच्चे लांग पुनन से तनिक तुम लाइलो तुवार कपड़े को बिल्कुल जिरकेंडेंग दावी पुसा मिला लो जिरकेंडेंग पुनन फिर नहीं पुनन नील तुम तुवार का लाइलो लापेन कपड़े का मिला हावेले नाले तुम लद्दाख में किसू कच्चे पौन को सोन सोन लो किसू कच्चे पौन ता कचिंग हॉर पौन सोन सी दुखों को कारी जोगुन ए हुट लेते लानों सोन बारे खा हुट पुस्ता मेला सोन कारी लांग नौ पेन जिपौन हुट उन बुते पौन पो उन्हें तो कचिंग हॉर नंग कोगलो Karbi Anglong arta nang aningkan rokep leng arlo sitame not anta lada Karbi Anglong alidara tu la posona tuara salam le sinom abang ya sarkar ta kimilo poriborton sarkar posi pulosi poriborton sarkar phanal tum radate pen kopisi pachini ji li tum rat pen pachini yalam the bangal radar lar lenge the tu nang lang le ong chol lu ko ya sini tum rat pen non anta pachini bom la nale tum long katiki kang hoy pen kopisi kalong ini tum long atiki kang hoy ke sok sang ma pen ke pini hansu la sonan chot hansu kana sigi jordan hansu tanim tum ko lum jirgendeng long kala son si joron bo hansu dor kan hansu dor ta binik tum na tunon lom suli bom pining chuning lombang ador udah si krisa caps ke sirkel son si tum jonon ko ahok pet ke labang soto war ajok pen si hansu dor lagi komi labang soto war ka hino jo ni pen lo ni tum long formua dor anda ki komi lalu inglong arat pulutang te lada katiki kang hoy pen kelong sondu ar phek long hansu long lapunas puti talong anaros tatiki me pek sita me tuwar ka henu penajok tuwar ka widet penajok ladak ador long le ladak agriculture department tum Karbi Anglong agriculture department tum samel atum han koson sila hasu lai hui hormona konasi ki jordang si ador kelong ima lapen market ke thik pipon bang no anta awe lasi ala tum long sarkar fan ko pisi poni manili aru inut pe arju thulang nani sarkar an pisi bachini ji nili kapagini yalam angke pahlo lasi ni tunta ke yor kalang bustu ta do VIP minister me kachpon kuwana tawar bang siksak khoi lasi tawar bang si pini isondak ap kampen si laso tawar bang nang salapi ko sontang te sarkar phantani churup tigi ansi ni dulu sutame tawar bang nang salam pipidet alam bang ni tuma sap ka siksak do ko lo ko yale ladagaran tum kaningri lakala halo je alang tum kenang sor bang ke tuwar jong si pejok lo pon te tuwar jong si pemelo pon tang te alang le tum amena si ching thur thegi amena si paprang thegi la hu ka ke jor je phan katiki pen kelong han su punon arphek punon ananos lason nasputi do la hu si tame adorong pu pusi alang tum bang ke ning ki pathepon la si none frank ke wangia hot dak pen kache to adun rina terang pi ko pisi matha ponjima Kedamtang Kongres Sarkar Kachuri Ponahun Akili Kachupang Lim Anathusi RD Pirong Amat Kaching Chorasai Deng Ponpe Hangjang Lopusi Ongdung Arat Atumpen Akoy Pipon Lasin non BJP Kachari Sarkar Atum Kachilar Mate Poriborton Alam Thepen Rat Aphan Aning Kirung Ateng Pen Kaching Thoranathu Sai Deng Ponjima Lake Aporsi Chini Dunpo
Kathargori LP School along MSTP campaign kapanong pon additional classroom kimi kikim kirang ponji aphan phaikuni ni phain kora troxy arni ada por phai keb apor pen long ek kisomasa kideng pusi card news along birta nangli long ek kisomasa long Bokajan development block EE Hemson terang Bokajan block mondola mai Jogeshwar Shyam BJP claim bangphu Soneswar match atum chirap chito dun lapen penang an ki theke dinga tum talabang so sailong chitong dun rinti ie mathurjo theke phukon pen lam theke jai pon ki apor ateng pen ki patang pon je phan je i atum phan than pachini pon lapen local committee atum talabang so hem kikim kerang along kilang dun chari je phan than pare tekang an parda lokachar laklim somar lo than bang atum pen chingki je than pado pon MSDP campaign kikim kerang pon je phan long ek sompon laki Kathargori LP School, Bukoti LP School, Lahorijan High School, Tinglijan Tangnabari LP School, Ranchigao LP School, Dubajan LP School pen Chenglok home cap additional classroom kikim kirang ponjia pan EM Pukon aring pen lome sompon tanglo. Phaikuni ni phain kora truck arni tili sia pormalong pen borjan MEC longki timong hemalong agriculture department pen ki palepon phuria the motor chili hanjanga chili sai chuti kia rara tumphan keron pon Labangso Chili Keron Ponalong, Kachirap Kachetodun, MEC Longki Timong Abarem VDC Chairman Philip Teron, VDC, Harlong B Ingling Pen Chenglok Penanganatum, Chetong Dun Ben Asonson at Chili Keron Ponamay along RDP Dun, Chili Kelong Atum Seta, Hembi Kokabangke, Chok Cheputa, MEC Timong Pen Lam Jaipon, Lapen Saika Chotiki Aputaka Paprangdun Tek Chiapan, Chetan Chimum, Padoponsi, Chili Lapen Asonson Keron, Amay Kapadopon, Misen Pen Pachun por. Bang trok apan hemkang sampen lolitike Dimapur sangti roy pon long li posi phai kuning kora trok arni manja SMS sai hemalong ki padu pherangkia mailong song pachathang chun bang premson killing pen pherangkia phan pachini SMS pen Dimapur along kedo sangtia baha claim bang Raju Pariga phan kep la pen krehinia kongtelong truck adam par pen Sangti roy long lepo alam apatai badai pachini lo Sangtia mohol thang thang truck siani jutko ka phita aron re pen Dimapur sangti kero ington tedat ajok laso alam pen phaikuni kora pli arni mohong richwa along SMS pen kahomri hor padolo laso alam kahomri ajok SMS e bangphu bang truck hem kangsam chithap nanglo kinap check bang truck aphan lo le tikke Dimapur anat sangti roy pon long le posi song pachathang chun bang premson killing birta ke to ham phang aphan pachini pese keseng lo athi laso prang ke SMS abi prang ke Nagaland atum aning hang aling sidak sang tinangi pu dak jok ta kusun kudu dun mawe ma jok ta thang bisa mawe laso na masi tuma royalty bang losun bomlo department royalty bang losun bomlo wifi tame government tuma tender ki pen tender pidet pen nitum chepolong lo mohol kilong atum long det pen nitum isia discipline dunai tapen mohol dar atum atum atok harohat dak dilai pencengok harohat an mohol sob mohol long makke mohol dar poisa en labone ala ame thang itu sangti adam atheu dak kisung ke foge habit ke kisung si payment en po daily ta disturbance do kumane organization to disturb that kumane na have that kumane have that product masih payment en dak masih nitum dak SMS e bang manja long si settle long ko ku atok na government royalty ha kadu clear long lo revenue le lo council long revenue le lo la det ben kumane ke ame kilang no ba ke thek kumane ani kahe no tu illegal sand mining ko dun kumane expired jara dilong agam ni hangaling ki furtap ki foolproof and mohol dar maximum mohol dar su nai quantity bisi ponang hai quantity ding to nai organization penang organization bang lo ke even kenelef atum da ben lo KF even la ben lo bukulia la lang fair ben LRN ben ben lo wifi tame la illegal ki furo tumang jok alam taruji aning haling claim are nang le lo de illegal nitum ke government alam karju 10 taka 12 taka to solai di nitum solai di excavator use nitum use nitum legal mohol dar nitum use excavator use dumper use machinery sakit machinery use masih use jiman mohol dar ekdom genuine an ke jok ta use bangabe boy fit illegal mining atumang ke dumper use po excavator use po laso complaint ini tum nangkali onglo ni tum mohol dar tum face piglo
First week aja 24 November 2017 ani 10 wheelers 12 wheelers la sangti excess quantity ki pona tum hane tum parking attack afan arjudun lo amase alang tumang nang attack SMS 7 nang attack bori ma chief proof lah yo chief proof lo amase dak local itum ai apne apod bangke Nagaland pen direct itum baseless allegation case ang pilo ke theng ke chok attempt to murder ko pilo ne case na pa bon pen si tum soijon bang truck community fan itum nang ne people chak police tum teng bisa lang dampo so mohol ma dampo sangti chupon po paso teng mesin itum ke limited quantity pen discipline kan itum bosu da pigum bom lo suli to suli bom lo gohola dak bang sin itum han magi syndicate ta ho extortion sin itum na pa bon extortion ke anun po ate already itum ke 22 rupees per safety ki jorbo 22 rupees per safety jorbom lo jong se 600 safety nitum quantity jorlo prote 13200 rupees nitum ke press release nitum pi ador price nitum सब publish nitum pi ador api nitum publish lo paper lo pilo Nagaland post lo pilo dak local newspaper padu lo nitum pilo press release pilo je nitum sangti ador nitum mohol nitum ako so sangti ador ke nitum cepat thek lo bola ador ki pita kali dak mohol dar bangkon ma ke do mohol dar celang pet kisti ki pinang hai pen cenglok labor maintenance pen cenglok once expenditure ke doma basi once dak margin ke doning ma kula so isi fix machine itum na 22 rupees per safety nitum ki fix don lo so red pen pro nitum 600 safety ke 13200 rupees per truck nitum jorlo pro dak extortion kuna lo ala tum extortion case nai pin nitum han la so case pen nitum bang truck non jail ke dam na la hai lo itum dak business peacefully itum business ke si discipline dolo kuna si itum arms ke orlo kuna si itum heli ke orlo itum heli pusi ni bhanang FIR lo nai pi arms tak arms pe sina itum itum han na ke third na ke habdun pusi or truck driver tum ta malik atum si case nai pi kang na inke itum Assam police atum department atum ana kivik lo itum emethang locality atum hu Nagaland alam karju sin itum han ulta na torture lo na people atum na torture ke itum lo si sangti nang tunam dun chat tum si itum han aku case nai pikang thu lo plot ini litum Nagaland fan sangti joran ere to mang la so case oi withdraw de plot itum ani hore pin pen sangti tu pipe Nagaland pi masih pipe tum itum pi masih pipe lo alang tum baseless itum so allegation ai pige itum correct Nagaland na tumangay kopi tum hakinet alang tum bang FIR lo tum disclose level vitamin ini kacinya teng bola Adam Guiliu po inudo lapen Raju Parik inut marbari mun sangti long kopi lo hala tumangay thang da mera tum sangti lang chunam chora tum lo ge tigison che enetik nidu tum bangke la bangke sangti bangke ingkir nang kok Dimapur ki jora bangke lapen kadu ko be Karbiang long ben ame thang truck do tum kici jor atum kusi tame dak bana cerap nanti tu dunang gi pusini tum SMS hin ma chuning rilo babon pon Agustin Gramsa ke ni tum SMS lo thang na ta cara babe alang lifan kupi alang lifan mastermind si bipon alang li mastermind pen si Jackson Gramsa fan a presidency pensi la sodak a syndicate ke solai besatum case nai baseless allegation koson ola ke Agustin Gramsa ke inu chambers of commerce Karbiang long chambers of commerce business an ke alang litum si association lo Agustin Gramsa order panela tum 2 number ke claim kali mati ke litum 2 number masih kali la ke litum jinion litum kakos do okay litum kisti ta bom kisti ta clear aso kisti jone council long revenue le bom lo tuman kacirap do pele Agustin Gramsa fan kacirap do mane kacirap do chot kali alang lihano mastermind lo busi koi pipon sita me ke bok pon lasta me lasta mo ba nitum kroyone alang like thangna kacirap Kat News 7 abir tabang la pasi kang ton poniklo live up to Kanus channel do me thangmi kurang thu